namhlanje ngithenge ngifike emakhandleni ngiyobona ke ugogo mama ke osebenza gadalala ezamosizana Lentandane labafelokazi abahluphekile umama lo Ugogo Mdlongwa lenjani siyaphila baba Ugogo Mdlongwa uqala into le elusizo siyakubongela into leyenzayo usiza umphakathi awusitshela ukuthi ugogo Linda beqale njani usitshele kuthiwa yeThabitha yeThabitha ku-Deeds Foundation ibunjwe nini utheni ngayibumba ngokuze nesikhathi se-COVID lapha 2021 bona lapha kwi-COVID abantu behlupheka lapha uyibumba ngani manje ulawula imali yakhona ozeza hayi ngimela mali nje kwafika nje ukuthi kwenze ngibe mbabizo gogo bese sipheke ukudla sihle njalo ngakhona kengangilakho ncengiza khathesi kunje nje bahlala begcwele lapho gogo labo khulu yonke into abantu behlezi lapha ekhaya kungani kulombuthano kwenzakalani hayi ukuthi into le ngaqalisa nje ngicabanga ukuthi nje ngiyayenza kuphela but into le yakhula baba baningi bajabule Lentandane ngabona sokubuya nabakhubekizekileyo namanje kade sabanye bagcinile lapha endlini unzima wongaka manje njona kuningi kangaka abantu bonke bebaningi kangaka wenza njani ukuthatha ngabo ukudla hayi ukudla ugcine nje kungenelela abantu nje abanye bebona ukuthi wona usebenzi hayi ansebenzi abantu bagcina nje bengenelela eqinisweni nje omunye umuntu aphunguletha ethi la uzasiza mina lethe uzasiza nje abantwana ingxenye nje omunye athinteke umunye wathinteka impela omunye umntwana eHarare waletha ngababizo gogo sokusebenza kanjalo nje not ukuthi sile anything hayi asina anything sisebenza ngokusizana ngabe buya lapha bathi siya umama wethu ukuthi bayifake lutho ethunjini ngoba izindlini zabo ngelalutho ngelalutho even abanye gogo zogogo esithi empilweni amangaze nathi Coca-Cola ngiyazela khona lapha sometimes abe sithengile khona kungama-fees kungama-drink hayi uzima hayi mina ngilaye siphepha la gogo ngilane nangugogo lapha ufuna ukusizwa so kuyahela kwethu ngenxani behawula kangaka kakhulu especially abanye abantu bachiwe ezindlini yana ukuhlala uyathatha wona babafake khona so nxa bebuyile lapha so bakhala ukuthi usapheka siyapheka sidle sikhuleke bese siduduzana behamba so khona bayabuya abaningi khona sozofala amasofa ukuthi bahlalela bakithi so bafika bonke bahlalela bakhangela indlala ibaphethe lelanga litshisa kanje abantu baNkulunkulu akula muntu obasizayo abaholo welfare abalalutho hayi abalalutho aswayi phela senze mfisa ukuthi ngabe ngiyathola linywe ufuna inkomo kudliwe kube lamanzi nje ulime sisiza so ufuna ukwakha ngawuthole indawo zothatha ngithanda i-factory kusanga so bonke lezi zintandane elibona zingena sizodunga ukudla ngapha gogo so bona abantwana abanye bezintandane abalabazala kulamuntu bangabantwana bebodwa abalamuntu anti abantu bafa abanye basala ngogogo kanjalo abanye futhi bachiwe nje abantwana balamba phandle sebeuthi baziphandele bengabantwana bayazi ukuthi baziphandele so wena uthi buyanini bazokudla bayalala bedlile bakithi so kuyini okhala ngakho uzulu ofuna ukuncedisa ngakho angikhala ukuthi uzulu ngancedisa ngesandla ngancedisa ngaso njengoba sikhala ngokwakha sikhala ngemali ukuthi bebenika ukudla kanjalo nxa inkosi sikhulula ingabe ngasikhulula khona okay so uthini khuluma phela ucela abantu bakukhangele kathesi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu enganabantu banganisiza ngalokho sibili umsebenzi omzima omkhulu kakhulu empilweni yami lami yangisinda ngikwazi ukuthi ngithini yangisinda ngoba really yangisinda futhi angikwanisi ukuxotsha umuntu ngayisukuthi ngilakho andalutho kodwa ngikwanisi ukuxotsha umuntu so bangabuya lapha ngeke umxotshe umuntu hayi ngeke ngixotshe
so khalelani kakhulu utshela abantu phela ngawo ngiyakwazi ukuthi ufuna batshele into ezikhalela kakhulu ukuthi lo olwalola akuncede ngalokho kulabanye balempahla kulabanye balempahla balethe ukudla balethe ukuze sanelise ukuthi sibelonke sibagcina ukudla impahla baqoke lapho. Okay, so bangakuthinta ngaphi inamba besifakele bakuthinte ngaphi? Banganthinta ku 0774 626845. Umfundisi ngafuna ukuthi ukukhulume la igcizelele nxa ungabiza umfundisi umbisi. Akuzogcizelela lapho. Mfundisi khoma lo mama ilizwi lichile nje abanye bamuzwa kuhle lapha. Umama wina kwenzela abantu umfundisi bani? Umfundisi umlilo. Yebo Mlilo. Kwenziwa umama wenzani la? Umama ulesifiso kulento ayiphathiswe ngomlimo ukuthi asize abafelwakazi lezi ntandane abantu abaswelayo. Na umunye yaboza ukuthi wheelchair uyayifuna yini? Ngayibisa. Ngayibisa, yes. Yes.